Sri Warbisme Bagne Bau sang titiang risda ide franda bagawan bisme uyaki kasengkau kawenang pinan akhir sikandi ring saru Persidayang uyakti kepanah antuk ide diasikani oleh singang jatuh. Kon sirnu rusak puno sakanu sang kuru Koliri kebuyar sambah yakitan pegantulan punik watak kuruang sana atan khana puli nenten pisan wenten turun ngawarasang koliri kau yang ditelasan watak Agung ngemasin seda ratip pienakadianiku sang pratipe kaping ajeng sana ngemasin seda sahaturang sarati meduluran lu yakti kuda kereta malih supir desa ngabim gatot kaca dan sios oleh hide sang Arya Wirata minakadi sang ini putra Drupada paiguna nakulelawan sahamaru minakadi sang Drupada sang Arjuna yakti kalih para putra punika minakadi sang Sadewa nakula Kuatikon tumedun Yudhistira saking ratu koliri kuraris mecebur ide sang Dharma wangsa saking siandanan mau sanemu mesti sanjatu raris ide nyetop musan ide ngamal sesikepan rapdangol suku sang maharsi wardis serau hidaniri keraris ngelut bupadan ide pranagung sir wawang udani saksanu kaliri ke Bagawan Bisma raris eling ide eling ajahan kong sunir sang danan jayu nah kaliri keraris ngarpang nampekan ide sang kiriki sang Aryana ules
sakedewetan kari kaping kalih hideu sang Arya Sadewa minangkali sang nakula ya kiklasan sang Bima ngadeg sakegadeg nah kariri ku itu sang Arya Urukudara kantun ya kiju belang sakeluh itu urung mari galak nireng ripu durung pisan maren kurodani dane ring mesem